мардуми тоҷик аз азал санъатдӯст ҳастем. табиатамон чунин аст ки вақте ки дар ягон чиз ғамгин мешавем, бештар таронаҳои оромтарро, яъне медляк мебиён, анамонро гӯш мекунем. ва вақте ки хушҳол ҳастем, таронаҳои шӯхчангро. камбағалӣ таронае аст ки бисёр ором аз ҳаёти мардум ва аз ҳаёти шахсии ҳунарманд гирифта шудааст. ва имрӯз хостем дар бораи анамин таронаи ором ҳарф занем, маълумоти муфассал барои ҳар яке шумо тамошобинон дода бошем. ва албатта пас аз тамошо, шояд бисёри нафарон гӯш накарданд, тамошо накарданд. пас аз тамошои анамин барнома шояд 10 нафар бошанд, шояд 100 нафар бошанд, хатогие ки дар хурдӣ карданд ё хатогие ки айни замон карданд фаҳмида бошанд. дуруд ба тамошобинон. ин барномаи шабоҳанг аст дар канали Парвиз Юсуфӣ. گر کمبغلی تو را کسی یاد نکند، بر خانه و معرکه جدا فریاد نکند. خندیده نظر کنند دوستانی قرین، هم خویش و تبار به خود تو را یار نکنند. خندیده نظر کنند دوستانی قرین، هم خویش و تبار به خود تو را یار نکنند. аз ноумедиҳо басо умед аст, поёни шаби сияҳ сафед аст. камбағалӣ муаллифи ин тарона овозхони ҷавон, овозхони боистеъдод муинҷон дадабоев ҳастанд ва имрӯз тасмим гирифтанд барои мухлисони худ дар бораи амин таронаашон маълумоти муфассал дода бошад. зеро аз мо ҳам бисёр нафарон дархост карданд ки муинҷонро даъват кунем дар барномаи худ ва пурсем ки ана ҳамин камбағалӣ кай, дар куҷо, аз чӣ сабаб, барои чӣ хондан анамин маълумотҳоро аз худи муинҷон шунда бошем. хуб, хаста набошед. ба шумо салом мегӯям. салому дуруд арз мекунам ба шумо ва тамоми бинандагони ютуб канали Парвиз Юсуфӣ. بغلی تو را کسی یاد نکند، بر خانه و معرکه جدا فریاد نکند. خندیده نظر کنند دوستانی قرین، همه خویش و تبار به خود تو را یار نکنند. خندیده نظر کنند دوستانی قرین، همه خویش و تبار به خود تو را یار نکنند. نرم تو بر خانی کسی، به قدر شوی تو آخر پیشی کسی. یک برده اینانی قاقو یک کاسه آب،
زی از آن خوش بریانی کسی از جبری غریبی ها کسان خار شدم بر خواهر و مادر و پدر زار شدم ای خالقی خان بگو کسان چی کنم بر دیدنی مادری خود از بغلی تو را کسی یاد نکنم بر خانه و مرکه جدا فریاد نکنم خندیده نظر کنم دوستانی قرین همه خویش و تبار به خود تو را یاد نکنم خندیده نظر کنم دوستانی قریب همه خویش و تبار به خود تو را یاد نکنم سرودی کمبغلی سرودی این عرضه دیرینه من بود. اگر اهمیت داده باشید در طی همون تیتری همون کلیپ سالهای 92 و 95 را نوشته شده است. سالهای 91 92 من 6 ساله 7 ساله بودم. وقتهای چه بودن قحینی بود، سختی بود. به نوع استقلالیت رسیده ایستاده بودیم. چی گویم روحایی بر نام عاشرت ایستادنی هر یک مردمی تاجیک بود. این ترانه از حیات خود موین جان گرفته شده است. البته درست در حقیقت در حقیقت تنها من نیستم لیکن تمام مردمی دهات در همین حالت گرفتار بودند. شخصا خودی من خودم بلند نمیگیرم لیکن در خانه ما هم بود لیکن پدری من میخواستن که من هم مانند کوه در قطار همون بچه های نورس در همین مگزین نمره 4 رفته من نام عاشرت هستم. در همین حالت در عاشرت ایستاده بودیم. یک بچه از من کلانتر است، حالی هم در یادم هست. خود من عاشرت همون رو گفتم یا پیش بدراندم، همون حالت ها کمتر در یادم نیست. در همون حالت همون شخص من رو لطوکوب کرد. یعنی سبب اساسی خواندن این ترانه لطوکوبی یک نفر. لطوکوبی یک نفر. تا حال میشناسید اون نفر رو؟ میشناسم. خب یک تشکر گویید برایشان. اون نفر سبب شدن که شما این ترانه رو سرودید و این ترانه برای مردم پسند اومد. تشکر میگم لیکن درد و علم همون لطوکوب بود که تا حال در دل من هست. سانی بعد ما که بسیاری وقت در توی معرکه های مردم هستیم، همین سببی پیدا شدن همین سرود، من در یک پسرتوی در خدمت بودم. یک معلم امین حاجی هستم اون کس برآمدن من در حالتی دمگیستنی من اون کس برآمدن یک تبریک کردم. در همانجا گفتن که ناخوانده نرو تو بر خوان کسی، به قدر شوی تو آخر پیش کسی. یک برده نان قاق و یک کاسه آب، بهتر زی از آن مرغ بریان کسی. این مرغ بریان ما گرفتیم گوش بریان کردیم. برای چی مرغ بریان نکردید؟ برای آنکه اکنون
гӯшт бирён машҳуртар нисбат ба мурғ бирён. албатта. Метавонед гӯед ки шеър аз они ки аст? Тоса- Як мисрааш аз майлаш аз тӯй, аз писар тӯй баромад. Мисраҳои дигараш масалан аз келин тӯй ва дигар анами хел шуд. ҳамин сабаб шуд ман дар як ҳолати дамгирӣ будам. Муаллим ҳамин шеърро мехонданд, дар бадани ман мурғак медамид ки ҳамун кӯдакии ман ба ёд мебиёд, ҳамун сахтиҳои ман ба ёд мебиёд, ҳамин сценариёш ҳамин хеле калу чағ мезад. сони баъд рафтам ҳамин писартӯи тез адо кунам, ман ҳамин муаллима қапам ҳамин шеъра нависам. Лек афсӯс ман муаллимро ёфта натавонистам. ҳамин чӣ гӯям, боз дигар тӯйҳо шуд. Дигар тӯйҳо ҳамин шогирди ҳамин муаллим ки вохӯрдем, он шогирди он кас дар тӯи маъракаҳо барандаи касбӣ аст. ман гуфтам ҳамин хеле муаллим Аминов як шеъри нағз дорам, ҳамин мурғбирён гуфта хондан гуфтам. Он кас дар ҳаминҷо хондам. алами ман боз дучанд шуд, ман аз ҳамон мард нависта гистам. сони аз ҳамон сар шуд. сони ман ин шеърро гирифтам, интернета кофтам, як сари аввалаш як ҳамин хел кунам ки дар дили мардум ҷой шавад. эси кофтам, оси кофтам. ҳамин суруд веи камбағалӣ камакак дар веи худам буд. муаллифи сценария ки аст? муаллифи сценария худам ҳастам. ба тартиб дар овардани шеър Синои Абуалӣ. Яъне тағйиротҳо даровардан ба шеър Синои Абуалӣ. оҳанг аз они ки аст? оҳанг аз они худам ҳаст. оҳанг як коркард карданаш аз яке аз шахсиятҳои бузург, бародари азизи мо Матинҷон. яъне сабаби асосии пайдоиши ин суруд, ин тарона ва ин клип, якуминаш агар ҳаёти худатон бошад, дуюминаш ба тӯй рафтед ва яке анамин тарона ба ёд омад. ҳамин гунаам ҳаст, лекин алами бачагӣ ҳаст. алами бачагӣ. бисёр мехостед дар бораи бачагиатон қисса кунед бо суруд? албатта. барои чӣ масалан бо кӯдакон бозӣ карданро қисса накардед? барои чӣ давраҳои мактабхониро, барои чӣ ишқи аввали мактабиро қисса накардеду, махсусан камбағалиро? дар мактаб гирифтагӣ ҳастем, кадрҳо ҳаст, лекин дар ҳамон кадр як кадри дигар ҳам буд. ҳамин дар нон очирад истодани ман ҳам буд, лекин дар як кадри устоди азизи мо Ғолибҷон Юсупов ин кадр гирифта шудааст, барои он ки ҳамин клипҳо дар якдигиш монанд нашавад, устод аз мо наранҷанд, мо ҳамин кадрро намондем. лекин ҳамин дар нон очирад истодани ман лекин буд. дар ҳамин фарзанди ман дар ин клип бозӣ кардааст. чӣ мегӯям, фарзанди худам ба худам монанд ку, лекин дар ҳамон ҳолат буд, лекин мо намонд. яъне нақш офарони клип худатон гап задед, аз ҷавоб бо саволе пайдо мешавад ки умуман чанд ҳунарманд бозӣ карданд? 7 нафар бозӣ кардам. яъне дар нақши асосӣ худи шумо бозӣ кардед? худи ман бозӣ. яъне нақши додаратонро ки бозӣ карданд вақте ки ба воя расидагӣ ҳастед аллакай? як Фирдавсҷон бародари азизи мо дар ҳамсоягӣ дар яъне дӯстатон Дӯстам. бозӣ карданд. мо медонем ки дар оғози клип шумо бо мошин бо ҳамроҳи додаратон намедонам роҳгузар мешавед ва хонае ки калон шудед анамунҷоро мебинед ва дохилаш медоред, тамоми лаҳзаҳои кӯдакиро васф кардед. оё дар ҳақиқат ҳаёти Муинҷон анамин тавр буд ки вақте ки аз мактаб меомад, либосашро мекашиду ба додараш медод ва додараш анамунро саросима пӯшида ба мактаб мерафт? ин гуна нест, лекин ҳамин гуна нишон додем ки дар дили мардум ҷой шуд. аслан ин сценариёҳо дар дили мардум ҷой шудани ҳамин суруд буд. умуман Муинҷон ана ҳамин таронаро мардум чӣ гуна қабул карданд ба фикри шумо? ба фикри ман хело нақс қабул карданд, лекин чӣ мегӯянд дар бораи ҳамин тарона? ягон нафар фикри худро гуфтанд, ягон нафар шояд ягон хатогии клипа гуфтанд, ё ин ки ягон нафар беҳбудии клипро гуфтанд? бисёр ки ман дар кӯчаҳо
میگردم خیلی بچه های مهیده میگن که کمبغلی گفته با دست اشاره میکنه шуморо камбағал гӯён ишора мекунад. سرودی کمبغلی خوندگی کمبغلی یا خیلی وقتا میگن лекин шумо бо ин симоатон нақши бойро бозӣ кардед. метавонед гӯед ки ана ҳамин лаҳза чӣ лаҳзае буд барои шумо ё ин ки дар саҳнаи бозии шумо бошад, дар саҳнаи дигар ҳунармандон актёрон бошад, чӣ лаҳза мушкил буд? در من یگان حالتی مشکلی نبود لیکن برای آن نبود که در دو عالمی من میبرم در این صورت یگان خیلی مشکلی دیده نمیشد дар шумо набуд мушкиле? مشکلی نبود метавонед гӯед ки чанд миқдору маблағ сарф кардед барои ҳамин клип? اینش نمیشد мо аҷоиб аст барои мо, барои тамошобинон ҳам ҷолиб аст ки барои ҳамин клип чанд қадар маблағ сарф шудааст. در این کلیپ خیلی مبلغی کلان صرف شده است لیکن مردم هم گوزنان کردن که در همون خانه 5000 سامان داده است در این خانه 2000 سامان داده است این گپی مردم هست در توی معرکه میشنید لیکن برادر عزیز ما ولی خویجه هستن حاجی اون کس ما دستگیری کردن яъне хонаи сарватманд аз они ҳамин нафар аст. اما نفر هست لیکن خانه کمبغل یک برادر عزیز ما نورالله جان هر دوی همین ها دستگیری کردن همین سرود برای خانه بای کافتن برای من دشوار نبود لیکن یارو برادران مول هستن خیلی اینش دشوار نبود لیکن خانه کمبغل را کافتن برای من خیلی دشوار بود طولی 20 روز شد ما کافتیم خانه را در اونجی رفتیم در قشلاق ها در دهات ها رفتیم نیافتیم خیلی می بودم همین کلیپ سیام که میکرد دیگه آدم را می بودم برادر عزیز ما غیره جان اون کس مقبول نمیکردم همین خانه را هم تو دیدیم ای بوده است کو همین قدر دستی گجاده بودی яъне нишон додед давраҳои солҳои 1992-95-ро. البته хуб аст. рости ман аз ҷеҳати оҳанг, аз ҷеҳати сароидан, аз ҷеҳати матни суруд ягон гапе надорам. танҳо ҳозир худатон гуфтед ки хонаи камбағал мо нишон дода тавонистем солҳои 1992-1995-ро. ба фикри шумо дар анамин солҳо яхмоси сисе буд ё ин ки не? یخماسی سیسه نبود البته лекин дар клип буд. در کلیپ بود این کلیپ همین بودنی همین یخماسی سیسه همین در همون حالت من نبودم برای яъне вақте ки клипро монтаж мекардан шумо медонистед ки ҳамонҷо яхмоси сисе ҳаст дар клипатон дигар ё баъд аз оне ки ба мардум пешниҳод гардид баъд ё ҳозир аз ман акнун якум мартаба фаҳмидед ки дар онҷо яхмоси сисе ҳаст? من همین نقطه از شما فهمیدم لیکن дар ҳақиқат ҳаст? نه هست хуб медонед тамошобинони азиз, як чизи хурдаке ке мешавад, як чизе сабаб мешавад ки ана ҳамон клип дар ёди мардум мемонад. ана ҳамон яхмоси сисе буд ки дар ёди ман ана ҳамон клип ҳаст то ҳол. тамоми лаҳзаҳояш дар хотирам ҳаст, тамоми он нақш офариҳои ҳунармандон дар хотирам ҳаст. ду кӯдаке ки гирди модар парвона буданд вақте ки хонаи ҳамсоя сихкабоб мекарданд, чӣ хеле дилашкашон мешавад ва рӯзе мерасад ки сарватманд. умуман дар оғоз чӣ хеле гуфтам поёни шаби сия сафед аст. инсон чунин аст, масалан инсон аз як коғази ночиз пул сохт, валекин пул аз инсон бисёр чизҳоро сохт ва имрӯз хешу табор ва дар ҳамин матни суруд ҳам дарк гардидааст ки хешу табор дӯстон пулдорӣ парвонаи гирди сарат ҳастанд, вақте ки пул надорӣ ба ту бегона ҳастанд. бинобар ин сабаби асосии хондани анамин таронаи муинҷон додабоев ҳам шояд дар он бошад ки имрӯз мардум фаҳманд ки имрӯз ҳаст, фардои дигар нест. дӯстон, барномаи шабоҳанг буд дар канали Парвиз Юсуфӣ ва меҳмони мо бошад Муинҷон Додабоев буданд дар бораи таронаи камбағалӣ.
таронае ки ҳаётӣ аст дар ҳақиқат маълумот додан. мо ташаккур мегӯем барои ташрифатон, барои ҳузуратон ва барои маълумоти муфассале ки барои мухлисонатон гуфтед. ва инчунин ташаккур мегӯем ба кулли он нафароне ки бо мо буданд, моро тамошо карданд. Ташаккур ба тарабхонаи Зайтун ки барои мо анами қадар шароити зеборо мусоид намуданд. Ташаккур ба ҳар яке шумо бори дигар моро ҳамраҳ бошед, пайгири барномаи мо бошед ва рӯзҳои наздик боз барномаҳои нав ба навро ва аз ҳунармандони дӯстдоштаи шумо маълумот хоҳем дод. Бо мо бошед. То дидор. дар охири барнома гуфтанӣ ҳастам ки дар ютуб канали Парвиз Юсуфӣ ҳамроҳ шуда барномаҳои нав ба нави نبخشد هیچ کسی رو کی با ما در